angka tahu tu 5 kali lihat papenat dina madari mak barak barona cede-cede tasela selang kata mako tu madari mak barak barona dia namanya matinro abu mimonina gaget tasela si iya tu tapat masam-masam kita baca ni ya ko jumai na tako masam-masam baca kapito ko wae enak patawarung enak patinong angka tahu tu biasa bawe loko sa dia na mimbarai ko jumai ngatuti wairino nataro ko sa dia na mimbarai namo dia tabawai ya banaro ko jumai na kato batako masige tabaca niero tali pak murah nanya itu na pakai to pada interior akapitu na baca orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparang dalle halala keluarga nabi jabijanna nang kawat dina pandangan maka itu adalah jihad fisabilillah mana maka dia nabi teh magi limamu nak kuai maka dia ya Rasulullah ya jama-jamaku marrepak batu kasih iya na ruwakatan ni wapapekan ni iya na rubalu pandangan keluargaku iya ro nabi tanagattal limana ro sabai nabawi laibau limana nabi tabawi limana napa makna nabi ta bikin makumana ni ummak ko ede no masarah isa suruh ke mana nih coba kali berarti itu tau magala makareso untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu muslimat NU dan juga seluruh jamaah mobil khusus para panitia dan pengurus Masjid Anugerah. Alhamdulillah ia kesempatannya situmenang yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam, tapi tahun baru masih. Jadi puasa ini situmenna yang paling pokok yaitu kilalana atau tungangi introspeksi diri. Ya pemakadaki muhasabah ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri ya kita bicara ikapesa ialewe atau makada iranna atau tungangnya ya jadi sitonganna iya ko angka tahu toli rana-rana iya tutunganna rana-rana kehidupanna insyaallah iya tu tawe madari makanja pakalinonna nasabak najagai alena jadi komegan nawanawai alena tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma ko nasang alena tau matapak nalinis sang yonron na kumati atau macilaka gitu. Jadi iya tu ini wat dingiris sang onron iko tomate. Ya nama tahu matapak mo. Wat disanis sang yonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanawai ni gare mapamula ki kalo lolattu mato. Kaya kami gado sa ipigaw na ya decing. Kama ko miro. Na idi jamay di na mo kita lupay. Dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang maga kehidupan tak ya bandaro irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ija mananya deceng kangang kadalelena nigi tau mega deceng nanya jana ya natu tau salama tapi di tau mega jana nanya deceng na itu macilaka nanya tu ya maka guru takali sidendreng almarhum ya kusiratu deceng munasera pulo nasera jamu salama mo po pasti salah cik di moy ia biana rekome gai masalah siratu ijana naserami pulo nasera de cende sabara no ejena tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cek de pekui carana nawat dinalah nasaba magai pengadilan di akhirat begitu angkamu
Isukuru kangi di umat na nabita na sabak matandre nilai na ko dece yakibwa ya ko tomakibwa dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala iya ko dosa cidi yakibwa cidi to nilai makiro yan na riasa pamase jadi itu ampai pong Allah Ta'ala lengi pamase na iya ko tome salama ka dua lalat to ona makade ko matana ijae na maringat decenge peko cara atau salama dua kemungkinan ya kotannya aja mau kurangi deceng mau tambah enggak maka miro kepada kotomatim batok kiri kanan ya komatana sebelah kanan ya kotomelok ini mani komeki patanaki sebelah kiri ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri ditambah ya itu ampe oko agama dua angka ya satobat dengan istighfar supaya kurangi jae angkat tu ya beramal baik hanya tu ampai maka dah waat bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasiboy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja pat tongko ini ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi kau usahakan ginaganda 2 DC takibwa kamakiro ina tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik niru ya sang DC aja tabatasi maka dah masampaja patay na ya sang DC masidak kapatay na payasa DC de yero pesang papi DC maka ya namu yilaw doang ang itaw yan natunang kamapak guro ang itaw pandrite maka da iya ko bunga moto ko talu taw bunga mitay ilaw doang ang manang bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilaw doang ang mudah kasi nang kadali na nawad di masapeda ang kataw yita mabalu mudah po kasi tas lempo yang idali na mamagi-magi na tarala balu-balu na kataw yisa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan talu taw bunga ita ilaw dongang iya rumagay sitongan na rewalok pidi iro nasaba ang kako iya metoro agamata makanjaan nasaba makadanigi-nigi milaw dongang sila surasalan na iya rupa dongang iro nilaw iro denis sangiro tayo ilaw dongang malaika mangilok-lok kupong Allah Ta'ala jadi malaika malapor kupong imilaw makada talituy po pada nilawang iro sila surat na ya gitu ampai makanjala da tu ko ilaw dongang itaw ina tu nakada gurute nang kataw milaw do sogi na de na me sogi balibola mo milaw do ga sogi malaika pamilaw do ga kuiko itu iya jadi maka ta pandrita yan mo ilaw do na de na mero baranteing kalaway ko pa dongang mo tawi na milaw dongang wangi pamatu malek kuiko malaika pamilaw dongang ko yo muidi madari besa mo tilaw dongang balibola ta sogi kada ko tapasogi balibola ko iya mi may ka makukuha na senyo balibola jadi itu penting ya jadi saling mendoakan jadi itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya may matutu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iro ya matutu ko to siruntu tapat tumagre salang assalamualaikum magdo ka assalamualaikum assalamualaikum kadaki pong talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasiwi pong wabarakatuh tapak barakah kang ipong ngatutungan gitu ampai ko to sidup pate berasa lagi tapi makukuha kita lele mani mamota mabola nate dito na berasa lele berasa na maka na assalamualaikum jadi kadang-kala itu dirubah kemudian ini kan muhasabah usahakan ngegare Pak iya gitu makanja kotomelo matinro iya kotomelo matinro kode nagaga puramanan ni baca pak dongan sebelumnya matinro pak megay gatu pak dong kotomelo matinro ko parenta itu mapamulay mak jenne jolo puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut Urayero ibaca ni suratul Fatihah kepak
Kulallahu akatalu. Napa kulong subrat bil falak akatalu. Napa kulong subrat bin nas akatalu. Napa alif lam mim gangkahumul muflihun. Napa ayat kursi. Napa 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Napa tengana tahaya ilatu capakna. Napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu. Napa alhaqumut takasur kacicak. Napa la ilaha illallah kasiratu. Napa subhanallah katalu talu alhamdulillah katalu talu Allahu akbar katalu pat. Mage iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan ngamatenga nasaba maka dame matina bitta annaumu ahul maut iya tu tinroy masila surang isi bawa amatenga jadi yan ka tu tau melo matinro iya na tu onrog tu kotomelo matinro ina okon itu ya guru itu nga sange amatenga yana tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada aguri amatengange pa iya tu tau matinro itu makotu cuma ini iya romatinro iya nang katau matinro mangka ngulurijang nasai matinro tomate ni itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinro makan jala dan apa iya tu tinro itu angkat tu tinro makia pelang. Jadi siaga tata matinro lai hitungi masa pajasuna. Kega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam pening. Jadi siaga tata matinro seko tireke masam pajasuna. Itu tinro makia pala jadi makada meka matinro masija bije tatesi di matu tate 2 moto nama tahajud. Tinro atau makia itu Pak dihitung sholat sunat. Ina rutinro makai pala nasaba tidur untuk ibadah. Iya ni ko makademe tinro masija supaya moto menonton Pak Golo matu salah ya de pader itu si salah. Iya nyona melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasana. Namo ramalang itu makia palato nasaba makada moto masih matinro masija supaya matu moto mandre subuh. Jadi ya natu tinro na tau make itu terhitung masam pajasuna. Jadi aku patajangi matinro ireke ngi masam pajasuna patajang. Kemudian yang kedua tinro yang makia palange tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kegayasam pure masam pajat tahajud nama tate 2 dina selesai masa tahajud atau tate 3 nah misalnya 4:30 na tama subuh maka da mejo matinro istirahat mata koki sa di masam pajak matinro istirahat untuk masam pajak subuh tireketo sampai pajak sunnah ya tuh itu tidur ibadah jajaja tak ada ia tau matinro de gaga de iya tu tau matinro wat dia tu makia pala napa ni de tu gaga dosa na te ko matinro engka gatau matinro madosa dia gaga dia gatau matinro mak bale nalenya tapi aku masam pajak kita mah di madosa maka lebih kuyasa malampi bacana imang na tu 5 sembing betul na rokol apa cau ni teto termasuk itu jadi itu ampai tau matinro ini tu tau deka dosana iya nade na tinro tewat di mapuasa tewat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na lontong imanan na itamanan makiro jadi itu ampai tinro angka tu tinro makia palang iya narona apa iya ko tomelo mak deking ais na megay gaji umur tak dengo ko tinro sejangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jang tareke ni gare arwah ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah pilih manoto yan ang kataw mako tu pa tate aserawan ni natinro te papi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw mumuru na 20 mi 2 taw tu
megangi tinro na ya tuna itu iya itu reke negara jadi yana tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajata mitaranungang dena siaga palanna agan sana dena siaga tanah wattu ipake makasibiyam dena siaga pada nama sampaja mangaribiki na talima mi manne pitu manne dena siaga wattu ipake masampaja namu ya ro pitu manne deto na sampurna madar ya kajili-jili paringarang pasampaja ningarang sandalana barasingan ite nasalani ro barasingan ikataw ko tanya sampaja ro ini nule sukue ini makomi ro jadi iya ko tanya pakasibelang e bantu kiman rasa kinungang namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu, ya itu pasti dak kayak madu pedupang, angka pasti dak kecinampak mi, kegasan, pasti dak kecinampak, ya ko andre patapulu mesona, jadi pak galunge pak dara eko meloki salama aseta, apa andre ni, itu patapula sona, mako ami tu tomato tariolo, melo ino galunge mapamula, mabaca dongi, na pandri pu imang, pak nasawai, manyama ku pu imang ipandre, pak jaji donna. Itu melo si matu matanang baca sih na iya bine dia negara siulang itu pura si matu ya tu mak baca sih mandresa sebaru mak baca sih mesino galunge mak baca sih si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongin na panandre andre na pak mancaji pak dongi mancaji salama iti tegere mak galu dia na mega racun na pake na dupa sena yo pumakoko atau wehais angka mana ni rupa na racungin ada je na mejaji tentu pak namo to kasese de to na nilaw do ye biasa to kasese milaw do maka da kung kanya sebe nasa mamagi-magi kasi nasalama ase natin nawat dito loma daros nang katilolongan ye makoko atau kasese ko lalo nasa punya nyaman to sugi apa makana punya nyaman to sugi tak dengi pak dogang ni itu saling mendoakan yaitu ampai pitu tau kasiasi milau donangi nakala patapulo tau pandrita tu kaji sapa kio ko kampung he kong katau deganana tani purana mak bayi malakai na deganana tasuro sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakai ko jumai napatasuro milau donangi apa pitu tau kasiasi milau do ko jumai itu nakala ko patapulo tau pandrita milau do yero tasidakai tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu tanya tau madareke ya pak makato jete katau madareke bi kasay gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolana to limelo elek bantuang indok dareke niya sanaya tu penat din namin dia namanya genak kami tu tahu maka tu pak cacapu kolino itu tahu makai dareke cacapu saya tu iya jadi usahakan aja tak dareke pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ki po ngala taala mak dalam rimarani yang tu ampai kong ka masalata ala ki wajene tasuju masampaja iya teh mako kong ka masalana ko mi Facebook na taro apa tama panoki ko statusnya aga nasar aku menyesal Argi makada hatiku pecah wah napa natari gambar lope-lope repak karena tahu mak puji mak ganggu nasa sabar sai wah iya tapi dia tahu aku ibu-ibu muslimah na pasetanga deh iya banyaklah beribadah kepada Allah itu penting kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu tapananungan termasuk yon na salawat itu salawati bil kulub kita baca-baca ya roh maseri-sering kita baca aja mau talandai makanya matu bali bola atau malasannya bali bola aku boleh pengajian itu karena betul sarapa as-salawati magi ia tu salawati bil kulub Pak Burah ia ko angka tahu tu 5 kali lihat papenat dina madari bak barak barona cede-cede tak selang-selang kata mako tu
Mandari mak barab ba arona dia namanya matindro abu mimonina gage taselasi iya tu tapake. Iya tu baca-baca tibil kulub. Iya tu Pak Bura itu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yalengi cahayo pilalenna atinna. Jadi itu maka jalan dah itu salawati bil kulub betul kan naka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir baca-baca salawati bil qulub Pak Burai itu. Ya kong ka anak tamasam-masam ya naro tabaca tasapu-sapu luna Pak Burai itu. Aja nih pala bawa maka dia ini pakai ke tolong majelis talim Allahumma sholli ya kok gimana dia pakai justru yang nimpai Pak Guru kina sama Pak Murah makiro pada lo nanya tuh ini ustaz pada lo na doktoro enalemi kadang ke Pak Murah he resep nama ko ye letih bolana dia nandri dia na sautu iya makiro jadi aja tala bawa ngiro tabacai ya ko masam-masam mangita baca ni ya ko jumai na tako masam-masam mangi baca kapito ko we enak patawarung enak patinong ang katoto to biasa bawe loko sa de na mimbara ko jumai katuti wairino na taro ko sa de na mimbara na mode tabaway ya banaro ko jumai na kato batako masigi tabaca nero talay Pak Bura nanyim itu na pake to panditerio akapito na baca salawati bil qulub yan ang kataw nasawe la sala sama kalileng maka dari istilah la sa silele maka dari ogi na lele samo-samo na sangi iyan na rota pake itu salawati bil qulub itanya salawat sembarang itu taunakan nastaro laiburai oko nabita salawati bil qulub itu jadi Pak Muralada itu ikong katau mangilu-ngilu tu maga madari mak darem-rem mangane tabaca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na cigi Pak Mura itu di bil qulub itu aja nih baca bawah mau di ya alami majelis tali Allahumma sholli dia nak kena baca kau letih bolana itu jadi tidak itu obat itu ya Bu iya kau mata-kota kau kasading oh mata-kota kau nak maka deh makura-kura istirahat nak ya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik namurai mana gitu. Di makura tuh salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha atie. Lasana atie Pak Murid nang kata tuh toli masuk sa pinadina komade cengita wela saati itu tak baca Pak Mega toje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na pada pendek apa makan bil ya tiacang lu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang alina malah saati jadi iya baca itu Pak Muri itu angkana anak makan dari podang ada baca itu nasabah ada di situ wanuril absari basarun itu tania pandangan itu pandangan batin iya komelo iya lete atajangan papinat di betongan na magampai sama kada aing kesak di makaleleng biasa tuh tapi anu makare kesak di makaleleng maka do ternyata makuye itu sebenarnya wanuril absari. Jadi itu salawatannya salawat sembara cuma kadang ini nasabak ma biasa na din irisa ya Pak Kumamiro iya irisa macan ringi lakai ya wadi irisa gara-gara itu wanuril absari itu nyelengi isyarat maka de magi je nama kaleleng ya itu jadi itu Pak dong makan jalan masalai make palang manci Pak Buratoi nah iya tapala mana moto tapala Ibu Yaro kemudian amalkan meki matin rota baca moto ki matu ta baca ya iya ko mani ta sapu-sapu ko leta itu obat ya ko mata ko ka ya itu sering saya pakai itu dengan kalimat la ilaha illallah angka baraka nang guru ta Ki Haji Fathudin Sukara almarhum almaghfurlah
Saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak makadaka. Weh, detoro tama takko ustaz. Sudah guru kasih. Detoro tama takko ustaz. Macam ini lo macarama. Lo to ni mangantara jamaah. Ilatu ki pesantren ini lo to pi makbela. Udah mako. Detoro tama takko ustaz. Nasang angkat tu Pak Burah. Ka ustaz nasang la ilaha illallah dibaca pesiratu Pak Buret. Saya ingat sekali itu kukarukulan na pesantren imundri na Pak Guru. Ada baca la ilaha illallah kasiratu, ini akan ngimali Pak Burah. Ya ko cakarudula ada ko na cinampa mo me matindro, namusi tanga jamu matindro ko baca la ilaha illallah kasiratu na pakoliu, yang penting pure tak de peringaramu otok no. Namude na matindro itu nama siap. Tuh pasal na guru tak. Jadi bisa ternyata ya rona pakai. Jadi itu guru tak tuh jadi besok pakai itu. Eko si sabu-sabu di acaraku. Tasi minggu dia istirahat, 20 sona dia istirahat. Pakai ni. Itu apa ya ko masuk macara mana ko masuk lo Kalimantan lo maga. Madari jamaah apa aja makutan. Dari tetesi di dai panade to lihat kamu pi makutan si sele. Maka dia ko miturusi kurang istirahat, tapi baraka na guru tanya bener dah upake. Jadi kadang-kala itu kau liulu kak masalawa la ilaha illallah baca. Namun cinampak, namun kau mi kandarangi matindro, biasa kau mi pasawai matindro. Tak cinampak, itu ternyata obat dan saya rasakan betul. Jadi ngerala dero nampak guru ngak guru tadi, ya mero. Maka dia mandre pitami mandre agak aku mabela ni tu, ya ko pitami mabela ni, demi mano wan repetan. Jadi itu saja. Jadi nang kapitami ngoko agama yang makanja. Termasuk itu tadi. Pak guru nak terbaca salawat tibil kulub. Tu maka jalan dia tu. Tapi tanya je anak pokok tau matau aja mako pokok. Jadi itu penting. Kemudian saya wasiatkan begini. Ia tu sitongan na amala pede rahasia pede makanja. Amala kecuali sampai dia perlu dia nama di subuh sunnah itu makan jai subuh angkat tu amala maka mesti apitang seka apitangi seka aja tak kada nih lo siatu mati aja mapas seka de tapi tangi tapawi maka ada seka ya tu ampai wajib apitangi haji dia nama ringan ya pita seka dia nama apitangi sampai dia perlu apitangi ia misang paja sunnah makanya aku makali cubu ko yidi minapuang misang makiro yana tu nak kada dita makanya tu sampai ja sunnah ko kui boleh ia sampai ja perlu ko masih apa ya ko kui boleh dia kata mita ki cuma maraji mi jama ko makundur-kundrui pak ya ko kata pura masa pajangis sanade na sampai ja sunnah ko masih na rewa law bolana ya na tu bolana na sampai ja sunnah tau makanya kaja tapak na itu. Tapi aku latih boleh belajar itu makan aja bawan. Tidak payah tu aja bawan. Pelai ku matak ko di malala meloto di mandre meloto di monoto dasa aja na jolo sunnah. Iya loh. Jadi makan aja mame banyak ko masigi. Tapi makan jati pada sunnah ko makali cubui. Iya Abu Bakar rembu. Waktu na mancaji khalifah. Iya ko melo bawang ite pasidak ke tengah bandi pinalo. Lokat to itangak na. Patutin ropi jadi kata mitai makada masih dekat na pernah bawang pasti dekat itu Abu Bakar. Jadi yo pumaku ko pasti dekat boh lai jeje tahu apa lai foto lai soti itu mak jama pada 20 bisa itu jadi iya tu makanja pasti dekat ko makali cubui namo tu sumbangan ko deniris sama kada siaga makato kanja. Lalu celengannya tapai koti kantongnya disiratu sak mula jepu na deni sakra disiratu kanjak pa ya tu yo pumiko maloli si Pak Jalo igat tamen re soro sitam apa makotnya ji rui di laogi sesa ya kome masumba na sampai kami nama dani ya kome lodoi kami nama raja nilam itu gede itu melo maenga na cek dia nak gereng tapi dia nama riga katukongka jadi makiro jadi usahakan jadi itu pasti dak kayak aja tak ada tahu apa namo anak tatali di pasti dak katu ya tu
amanah. Kemudian iya na intina ajak lalu tanggai makada masampaja pitena pamakasibiang apa mega tahu napisahkangi lino akhira iya ko akhira nasa sampaja iya ko lino magalu tahu mapuncok pahan na yan iya mak dara mak galunge mapak gurue dangkangnya ko pasay lawe mak balu palarilo kumanang ya gamay aja tapalarilo kuilino kadapi ko yasam iya ko melo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego iya tu bola na ogi ang kalego-lego iya tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tuda sebelum lo dara tania kengi maka dai puange tapas salama kak me kak lo saparange dale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wak dikasih ulolongan na wak dinangka tau pake untuk agamamu joka ni siaga tatal kodara ya ko 10 jam kodara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah. Nah sebab Nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo saparange dale halala keluarga Nabi jawijanna nang kawat dina pandrengangi maka itu adalah jihad fisabilillah. Ya jaja takada lobi masigete napa yana tu namanya kama kokoe maka da akhirat sama dunia selamanya agak sana dunia sementara akhirat selamanya mega ni tahu salah paham nah saya mi rumah sampajangnya selamanya iya ko to magalu na dina gangkana masalah-salahnya tu tapahangi ya ko loki pasai mak balu lo mi sapa tu dale halala loki galunge loki sapa dale halala tanya ke metoy apa ngulo mi matoy namoje de ni tepu pakanya kibani rampan na nyawata maka da lo sapa-sapa dale halala kasih ke kama wak diwanang keluarga aku na wading angka tu pake untuk agama joka ni iya nariyasa maka da pikui carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan apalang akhirat bahaya tu si balikan na angka tu tahu jama-jamang akhirat na jama tapi lino minalolongan kega termasuk pak dakwah termasuk na balsa naku ina me joka na me ampal lo minana manawa ya ustaz capu na ya tu jadi aja tak ada ya rostase kojok kita pahalaman belum tentu toh jadi aja tak ada ustase ba malolong de namu ini pak dara namu ini pak galunge arogia ngapa tu di koloki magalu tak ada lino mi rotanya akhirat jama-jama patir yana tu ampe kotomelo salai bola monro di cinampak pakajaki rampan na nyawa ipangoloi alewe kupong Allah Ta'ala neka polo sapai dale halala mung kajero wija-wijaku kasih ngeupan rehi iya naro nang katuan di ngupakeun untuk agamamu angka pe taruntuk de gaga taruntuk manasan yang kata lolongan ngapalang akhirat iji loki mak balu makotoro meka lo pasae ka kama kasih wadi dale halala na dengi pong Allah Ta'ala nang kawano ngiwijaku pake pasikolai maka itu jihad agama itu aja takada lo mabalu ko pasailino mide akhirat mato yetu ukuni na mega tau tasalay nasaba de na pangoloy atin na sebelum joka yana tu ampai nia poko ini tau mak jama ko kantoro makalo ki perusahaan mak jama perusahaan aga tonri mak jama atau ko ki tu mak batu ta nia kami begitu aja tajok ke bawah yana tu ampai perlu nia Pak tajuk ke bawah tu dia kak ongkap pangoje nasa sebelum pangoje nak ke majara cicilan motor pangoje capu nanya tu cicilan ni kan mau bang aja di nayero apa dah tibu benasan tamela belum balu dia ke ilolongan nak ke majara ngarisan tahu kunru ya tu aja nayero tanah mana wai Eginia kami untuk keluarga nasabah nakan nai dalele ko keluarga yana tu ampai maka da innamal a'malu binniyat sininna malai opinya eta gattuhe gattalok kumana ngiro ini itu nonroy jaja takada sampajang jama-jama lino jama-jama akhir angka tahu mas sampaja pak jama-jama lino minalalu artinya tanya akhir sampajana ya mempai lo mas sampaja pak mito dok manci cale ya namanya lo pemilihan teraji lo mabere jama sisa yang terpilih dengan kana ubah itu jadi aja tak ada sini masjid kai mak bantu di kiri kanan maga apa melo ngipite
Jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama. Nah sebab mega tahu mako hanya membungkus agama. Agama ni yang kurang. Padahal niya ini nonroy jadi itu tuh pak ya tu ampai angkat tahu ko tu makan magalung maga de mesti tu mesti ka ya nanti ya madari po dataw maka de ko milaw do ko aja jit na kuma na capak na ilaw do nga ngipak dara na dupay tanat-tanan na ilaw do nga ngipak galungan na dupay ase na ilaw do magay na de do dupay ase na pak galungan de mo andre warra iya bayangkan ya gare iya na de na dupay ase na taw sidrape pak mega taw Kalimantan de andre ya na de dupay ase na ta na sa magay warra na sidrap lagi lokro ya siya kampung kita main nasa warra pula sidrap weh ya si warra pula sidrap udah iya magay nasa ba iya ro kagong jadi iya tu ampai pak dongang aja no ko bakampot ta ilaw dongang ni ilaw dongang ni ro mabelay ro kumayaga kumat ilaw dongang aja na macika pak dongang ta aja no ko to ngami bawang itu doa itu penting malangitkan doa istilahnya peku caranya supaya doa itu menyeluruh ilaw dongang nasa ba aku itu si sele-sele ilaw dongang bali bolatan nama dece apa ya kosogi bali bola tu pasti kato talolonga kecuali bali bola kaddi kato je tu bali bola maka seke mogok pioto na may soronga ang kato taw makwatu iya mi kome si bantu mi cawa-cawa iya ko de kupuran ni bantu tu lima tamusu ni kato taw mako tapi dito ka ko pasitana de gaga tati siya na tamis saya tama nih ya setengah 8 ya jadi makiro kemudian maka da kau na usahakan ni iya rosinin nagaga ipat 7 lokomana nya gamay aja na lobang ini mani aga jamata magalung ini akan sapadale halala untuk keluarga jadi jaja tak kada menyanyawana guru menyawana ustase ibadah mana de namu ini pak galung ibadah to namu ini pak darai ibadah to ini tu ya nak jama mau tahu pak barakah na ya tu ampai na cecah na bita tahu kutue angka tahu pak sahabat na nabita mak jama isi bawa nabita na tapangala lima na nabita pak makaropa ini mana tapanana nabita lima na yaruna sahabat na giling inaitai malepak-lepak lima na ya kini mati me cupang aga sana kajar sana malepak lepak lima mak dori lima maka dia nabi teh magi lima mudah kuai maka dia ya Rasulullah ya jama-jamaku marepak batu kasih iya na ruwakatan ni wapapekang ni iya na balu upandrangan keluargaku iya ro nabi tanagattal lima ro sabae na bawi lagi bau lima nabi bawi lima napa makna nabi bikene makomana ngi umma ko ede na umasara isa suruh ke mana nih coba gale berarti itu tau magala makareso untuk keluargana itu yang disukai oleh Nabi tanya ustaz ya bau lima noko nabita agak pale tukang batu iya tukang batu pamakaropa lima nama repak batu iya tanya pemborongnya tukang batu tukang batu itu magai nasabak makareso jina poji tu nabita tau makareso untuk keluarga turu pusana ya na tahu kali makareso itu ini tu ampai mega tu ustaz dangkang mega ustaz makdara mega ustaz makgalu nasabak kami tu baraka nah widi polemni aja nak kada wa ustaz ni magalu mega toame na jama la cecing de nak ko de makiro tapi angka pesan na gurutta saya ingat sekali itu ya kung ka aga mo jama na mo pamule aga mo jama mo madecing aja na mo salaya tu yan na tu mo pananunga na mo maningka ko aja mo salaiwi mega to makoto mabalu kaju-kaji jolo sisan na maningka mak balu lamari di misalna napa aja ni mak balu kaju maka di urut teh aja musalaiwi aja gimunri pamulan nama deceng aja musalaiwi ye na rumu pananung apa ko mapisau ye tu mulete lokwe capu matu ye apa okotia tu nataru po ngala talle te dalle kata mako tu pak mendre usahana na saler jama pamulangi
Malah di jamaah baru bangkar dia kono. Magai tatutu idalena. Maka dai gurutta. Iya tu pada tuwe maka da pulukum itu nang kajayok kwe. Ina mo maga rajana kolangi mon riko mata tepo ni tuwe mati matu itu. Iya maka dai agi mu pamulai mu madece ngokon itu nasaba okot ya tu. Ya ko mabalu-balu bepa mo na ko tu madece. Aja no mapisa tu mabalu bepa okot ya tu mon rodale mo. Ya ko mampi-mampi mo bembe mo madece. Iya na tu bembe mo pataru si foto-foto pa itu bembe. Jadi makiro, itu pesan atau pandrita ya dan saya amati betul Pak. Angka tahu sogi uruntu, mak Jaimi pamulana, mak Jaimi, tapi sogi ni makokwa, mak miliar ni dina, dena salah ya mak Jaimi, beli mak Jaimi matoi, nasabak mage nasa, okome matele tak daleko, iu jamu madecing itu misalnya. Jadi tuli makor jadi ini jama-jama Pak Mega tu tahu tuli kalete-lete ede na marigako ijami ade me jagi ijami isapai kega yon roi na makanja-kanja dale yan tu tapan nanungan malu itu di tahu kampung si rupa mana mak burasa mana mak dona mana mata nak berle mana mata nak cagur itu cagur mana gitu mak baru apa gitu mengapa mana sih agak apa natane nasa siaga bola pengali nasa tak 200 sak buseso nasa we meloto kadu pale itu di makono di padahal ngile tak dale na tahu jadi aja masing-masing Allah meletakkan jalur rezeki aja na tayo purui tahu ko makado ya toro dale no lalen aja iya na mega tahu ba na stress tahu makehe mapamula jama-jama ni na salah kalete-lete din na may jagi na sama angka na lete dale pada ko to sapa onra makado kian kawai tuwe tuliuk ko no tu aja na mulete ya ko berkembang mabalu ako mabal pesan ni aja musalayat ya na tu na kada guruta aja mututui dale monre simula ya naro jadi tapi nalak manci pasat tomato itu cuma kami upodangi apa aja tu dale kemana angka tu pantangan nak itu masa pasapa dale termasuk ya tu dena wedding salai masigi ko mapatamu pi ko subui aja ta salai masigi ko mapatamu pi jadi masyep kita salai masigi maka itu guru taya nang katau de panite lalangi pusamo pinarewa ay marat gitu iya itu ampai monroki masikiri sikiri itu ampai nasuroki nabita masikiri iya napita na tanay arewa ni de na marat kita sapa dale itu malomo yang kedua ya koto mandre aja nih ale roma belai koyolota namega apa to pada skapatore liman maka bela mak julet ka angkana piolona wow aja hikmah ya tu magai nasaba iya ko angka tau iya tu nala maka bela na japu marat jito tu masa padal ya piye ko miolona nala ibawat tu dalle ilonguya mega apa ini angka ku pada eskapatore di mana macam ni itu makiro jadi itu hikmahnya itu angka mana tuh Pak magi makun raya ko makeme ni atiang tak bukan timun ya ko makeme itu de ubui cepat-cepat de aja tamuka itimut tak ko makeme kaya ko ane de na marigaga makun raya to miha ya miko timpu na buka isumpane ko makeme na tutu aja magai supaya botimparu ya roaneta kalau botimparu lah kayi ya nak makunrai makeme na tatutu timunna tatutu tu timunna si dia makiro tapahan ni ya ko dia tapahan ni makun rutongan ni maku itu jadi angka mana tuh hikmana angka hikmana dia itu nasuro bangi nabita itu ilmunya iyo pumili tomatoy dia marigaga jadi itu malololo pasang iya makiro jadi ada semua hikmahnya itu makanya dalam agama ini Pak luar biasa jadi iya rupa sagangnya jadi ajak tak kada lopi tema sigi napa agama lopi tema pengajian napa de
dena ko. Namun loki mapangaja ko mimi mapitangi baju baru tak masalah tuh. Asli kalau pengaja tak kali pura manjai baju baru. Oh, itu sebenarnya jadi agama itu apapun. Jadi rogi itu maka da ia minasang agama ko masigi deh. Jadi ia matu perjalanan tahun nih apa Desember nih. Tamai matu Januari ajak lalu pamule makokohe. Tania akan ikut tomek jokah tulinia akan ngir. Rewa ki pole makareso aja tak terutama boleh lepangi jolo kole-kole cinampa magai apa ia rojinge koto pole joka macio tu jinge yana tu ampai nabita na suro ki mak beresalla koto tamu ko boleh magai na saba ia koto mak beresallang yana tutu ipintun na jinge de na tama yana tu ampai madari ne gatau makan magi je bolaki ana setangan iya setangan na saba ya ko tama ki de to mak beresallang na ia tu pintun na jinge tertutup denu le tama itu boleh na rek mak beresallang itu boleh joka aber selang ikut tama ki namo de gatau aja tak kadang kapatau iya mi komeki sempo dale baca di kulu Allah ko to mak beresallang sempo dale itu bahkan makada nadita sabana nadita gang katalu bali bolana macu madece koto tama boleh to mak beresallang apa baca kulu Allah iya atau ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, itu. Jadi itu di dalam Quran surah An-Nur itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Magai nasaba di situ mensalami malaikat rahmat. Jadi itu dibaca supaya dia nama palla boleh yundrut. Itu ya. Saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakah ipong Allah Ta'ala tapi penting upodangi maka dah usaha kanginang ka amalat tak namo tace de di komandan ngamui masalnya puraki masam paja perlu tabaci kulu Allah wa katalu napaki joka ye di pasikole kong kana tamasikola atau napaki anu ali ini sirah alam nasara tabaca tapura masam paja perlu baca alam nasara katalu magai supaya derajatnya diangkat maka de guru tak dega gatau manca dia nak guru ko itu namalkan dalam nasara iko gatau napai mapa mula-mula kehidupan na mahonor maga komai aja tasale surah al-insyirah alam nasara mabuka-buka balu-balu kina napaki mapa mula-mula baca alam nasara insyaallah barakahnya itu surah itu akan diangkat terus amalkan itu penting saya wasiatkan dek tu nama lampe komeki tenang hati ina atena tanah pa pinading itu deh nama sumpah pa pinading pa madari tung ka makalelya ina atena tabaca supaya ditenangkan kalbu saya kira ya narupa ngolongi mamagi-magi napa baratai ko Allah Taala dito kami matutana hongka iya Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih. Makije bu. Sebenarnya ia sangema baca-baca milau dong. Makanya pemakade baca dosa lama, pak doang ngasalamakan. Naya ko pak doang ngasalamakan tu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Padanal jannata dara salam tabarak rabbana wa ta'ala tayyasal jalali wal ikram Allahul ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim suratul Fatihah lillahi ma fis samawati capakna suratul Baqarah 2 ayat terakhir itu pak dong ngasalama kemana tapi ya sange pak dong belum tentu diterima toh jadi dina salamana pak dong diterima. Ini penting kudangi ku imami. Ipalingna kan yandre.
Tapi iya ro nabi tawat tunay palena kang Andre ko alena pamulut ta Ibnu Abbas makutani nabi ta makade jolo meka milaudonga ko dina kada meka milaudonga ni Andre makada meka milaudonga ko e jallo ka nga onrong e kenro wadi nga masampajang jallo ka nga onrong kenro wadi nga masampajang iya to na mancaji dalelewe nang katau makada dena waddi to baru masigi nareko iya tu tanah makarakara dena waddi yonroi baru masigi nareko dena mana saya tu tanah nak bere tawe apa nabi tamelo masampaja kopi bolane Ibnu Abbas makutana mopat jallo ka nga onrok kenro ka waddi masampaja coba itu ijina tu nakada yanang katana dena sarahkan ite nonrite mababu masigi maka deta pandrita aja mau sempajang ko tu walaupun seluruh bumi ini adalah tempat sujud tapi iya ronala dalil maka da nabi lagi mana sok bolane Ibnu Abbas na poda mopi maka da jallo ka nga onrot kinro ka wadi masampajang meka masampajang bilodonga ko da jallo kan ko sunna bolana lono ko nabi ta masampajang nilodonga pura nilodonga na pelong mandre cuma yeri di imata komelo masampaja metalandai nalai repa sini na mulai nendreki na sampaja gimana Muhammad Rasulullah magai makuye iya ro sampajange dong na degaga onrong si sambu po Allah Ta'ala si pak bicara langsung de na pake perantara kecuali sholat jadi sitongan na hakikinna ya komelo ki membaca dosa lama asam paja sunnah haja ki okwiri lalan na tilaw dongan pura pi milaw don na palaw mandre ya tu makan jalan da cuma iya mi mataru-taru dia mani masulekan dari itu wakilo jadi iya tu kanjana tapi ya kui dibaca makan jasa bu nasaba iris sama kenapa butuh kange melo ka kumakuye tapi patolak balana dia gagal iya pokok tabawangi maka da pura diubaca tabawan ni ku imang makan ja ni magai maka da angka na pasida kata tapi angka to tau pandrita na sejolo-jolo iya tu imange wali tau na puji pong Allah Ta'ala ilaw doang matoki tasuruti te milaw doang ini badu-badu batu tapi aku dia nasampa pu imang ini bawa na baca Pak Megato tu tahu nasam dia nasam Pak Imang lanu bawa na muli tahu dia nasam paja nasam guru tapi tanya sampajang ini terima dong ya Pak angkat tahu dia nasam paja tu ni terima dong na jadi aja tak kena masam paja pite na terima dong na de angkat tahu dia nasam paja ni terima dong na apa dia berkait sampajang si bapak dongeng de walaupun sholat itu adalah doa jadi ang katuto yan na dito nang kana bali ya tahu makura bali na makura mita no makalelyag itarima doon na to yan kumegay bali na marajira gitu makade guru te kumegay itarima doon mo apar ngigare siratu 20 wanina aja mo bali siratu 20 wanina aja mo bali insyaallah lisa risi kiri 120 wanina aja mau beli yo poi dia di kapan rulle termasuk dia nama ditomacai gang kaya rode tomacai insyaallah jadi aku kata nulle tang dia na pacai cairan dito na pak balian insyaallah magampang itarima doon tapi maraji-raji ngi rodi di sangi je iro balewe na tulimelo mupa makiro sakira ya narobo ya jadi tidak masalah melo pasangan ini imangi ustaz yang kayak iya tuh makan jalan dah ko sunnahnya itu asam paja sunnah ki ko bolana tahu talawi napaki milodo jadi makan asam paja ngagan asam paja sunnah hajat apa iya tuh toma baca dah salam hajat pudangi maka da aga je rotano maka da meki je mapamula untuk misalnya mapatatong elo ni masa baca sunnah uko ni suju paca purang ni lodong pura ki mabera salak ti lodong makan jala pi baca ya kana budu ya kana stai ilawani pongi atau kan nyati tapas salama ya romelo na pamule jama-jama decing aja tapalepa ipolo ko salama kata wakil
tilon tapak barakai suju pacapura si matu ilodongan ni namun andre mama ni tu andre ko purai na saba okiro na poko pak dongang isang pajang apa de gagal lawi ko masampajang ni tay na sibat tu ha makiro akhiru kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.